huge ډیر غټ. he bought a huge house. هغه یو ډیر غټ کور واغست. he bought a huge house. effect اثر. smoking has a bad effect on health. سیګرټ سکل په صحت خراب اثر اچي. smoking has a bad effect on health. essential ضروری. water is essential for life. اوبه د ژوند دپاره ضروری دي. water is essential for life. far لري. my school is far from my home. زما مکتب زما د کور نه لرې دی. my school is far from my home. focus توجه. please focus on your study. مهرباني وکړه خپلې مطالعې له توجه ورکړه. please focus on your study. function کار. the heart's function is to pump blood. د زړه کار وینه بمبه کول دي. the heart's function is to pump blood. grass واخه. the grass is green and fresh. واخه شنه او تازه دي. the grass is green and fresh. guard ساتونکی. a guard is standing at the gate. ساتونکی په ور ولاړ دی. a guard is standing at the gate. image انځور. انځور یعنی تصویر. this image is very clear. دا انځور ډیر صفا دی. this image is very clear. immediate فوری. he needs immediate help. هغه ته د فوري کومک ضرورت دی. he needs immediate help. primary بنیادی. education is a primary need. تعلیم یو بنیادی ضرورت دی. education is a primary need. proud ویاړ. ویاړ یعنی فخر. I am proud of my country. ما ته په خپل هیواد ویاړ دی. هیواد یعنی ملک. I am proud of my country. remain پاتی. only 2 seats remain empty. صرف 2 څوکۍ خالی پاتی دي. only 2 seats remain empty. rest دمه کول. you need to take some rest. تاله لږه دمه کول پکار دي. you need to take some rest. separate جدا کړه. please separate the books by subject. کتابونه د مضمون مطابق جدا کړه. please separate the books by subject. site ځای. this is the site for the new building. دا ځای د نوي ودانۍ د پاره دی. ودانی یعنی building آبادی. this is the site for the new building. tail لکۍ. the cat has a long tail. د پیشو لکۍ اوږده ده. the cat has a long tail. trouble ستونزه. he is in big trouble. هغه په لوی ستونزه کې دی. ستونزه یعنی مسله کې دی. مشکلاتو کې دی. he is in big trouble. anymore نور. I don't live here anymore. زه نور دلته نه اوسېږم. I don't live here anymore. asleep اوده شوی. the baby is asleep. هلک اوده شوی دی. the baby is asleep. berry وړوکی میوه. she ate a sweet berry. هغې یو خوږه وړوکی میوه وخوړه. she ate a sweet berry. collect
راغونډول. He collects old coins. هغه پخوانی سکې راغونډوي. He collects old coins. Compete. سیالي کول. They will compete in the race. هغوی به په منډه کې سیالي کوي. They will compete in the race. Conversation. خبرې اترې. We had a long conversation. زموږ اوږدې خبرې اترې وشوې. We had a long conversation. Creature. مخلوق. The sea is full of strange creatures. سمندر د عجیبه مخلوقاتو نه ډک دی. The sea is full of strange creatures. Decision. پریکړه. It was a difficult decision. دا یو مشکل پریکړه وه. It was a difficult decision. پریکړه یعنی فیصله. Either. هر یو. You can take either book. ته هر یو کتاب اغستلی شي. You can take either book. Forest. ځنګل. The forest is full of wild animals. ځنګل د ځنګلي ځناورو نه ډک دی. The forest is full of wild animals. Ground. ځمکه. He sat on the ground. هغه په ځمکه کېناست. He sat on the ground. Introduce. معرفي کول. Let me introduce my friend. راځئ چې زه در سره خپل ملګری معرفي کړم. Let me introduce my friend. Marry. واده کول. He wants to marry her. هغه د هغې سره واده کول غواړي. He wants to marry her. Prepare. چمتو. چمتو یعنی تیار. I need to prepare for the test. ما لره ازموینې له چمتو کېدل دي. I need to prepare for the test. Sail. بیړۍ چلول. They sailed across the ocean. هغوی سمندر پار بیړۍ وچلوله. They sailed across the ocean. Serious. جدي. جدي یعنی سنجیده. This is a serious problem. دا یو جدي ستونزه ده. ستونزه یعنی مسله. This is a serious problem. Spend. تیرول. I spent my holidays with family. زه خپلې چوټیانې د کورنۍ سره تیروم. I spent my holidays with family. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو دپاره د چینل PE سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو په دې په وخت خبریږئ. Thanks for watching.